Ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba PK Media Panel bahaye ikaze mu makuru agizwe kuri uyu mugoroba tariki 27 ukwezi no kwa gatano 2026. Aragaruka kuri izi ngingo zikurikira. Perezida Paul Kagame yavuze ko polisi y'u Rwanda imaze imyaka 25 ikora akazi kindashyikirwa. Abayisilamu bo mu Rwanda batambye inka zirenga igihumbi. Mu mahanga ndababwira ko Kinshasa yareko imfungwa za mbere za AFC M23. Andi makuru, Korali Ambassadors of Christ igiye kwizihiza imyaka 30 imaze. Mu mikino, ikipe y'Amavubi yahamagaye 24 barimo uwakiniye Manchester United. Ikaze mwese ku makuru ku buryo burambuye. Twanzikire kuri inkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yavuze ko polisi y'u Rwanda imaze imyaka 25 ikora akazi kindashyikirwa. Perezida Kagame yagarutse ku mikorere y'urwego rwa polisi y'u Rwanda kuri wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 urwo rwego rumaze, byahuriranye no guhipeti rya Assistant Commissioner of Police AIP. Abofisiye 436 barimo 9 baturutse mu gihugu cy'inshuti cya Seychelles. Ibyo birori byaranzwe no kugaragaza impinduka zikomeye zaranze uru rwego mu myaka 25 ishize, aho polisi y'u Rwanda yagiye yongera ubushobozi n'umubare w'abapolisi, yegera abaturage, itanga umusanzu ufatika mu kurwanya ihohoterwa binyuze muri Isange One Stop Center no mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Perezida Kagame yashimiye uru rwego agira ati, ndagira ngo ntangire nshimira polisi y'igihugu imyaka 25 imaze ikorera igihugu cyacu akazi keza kandi kindashyikirwa. Ndashimira polisi yose, abapolisi bose, abo uyu munsi nabo mu gihe cyahise, kubw'umurava n'ubwitange mwatumye abanyarwanda babaho kandi bagakora akazi kabo batekanye mu cyubahiro n'agaciro bibakwiriye. No hirya y'imbibi z'igihugu cyacu, izi ndangagaciro zikomeje kubaranga mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Perezida Kagame yakomeje agaragaza ko ibyo polisi y'u Rwanda yagezeho byose byavuye ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo izindi nzego z'umutekano, ariko cyane cyane bigizwemo uruhare rukomeye n'abanyarwanda ubwabo. Yagarutse kandi ku miterere y'umutekano ikomeje guhinduka n'ibyaha bikagenda birushaho gukorwa mu buryo bugoye gukurikirana, buhindagurika kandi bwambukiranya imipaka. Ati, niyo mpamvu imikorere ya polisi y'igihugu nayo igomba kujyana n'igihe. Iyo mikorere ikumira ibyaha bitaraba, isubiza ibibazo bihari kandi ireba kure. Uwo rero niwo muco wa polisi yacu twifuza. Gukomeza kubaka ubushobozi mu kongera ubumenyi, ubunyamwuga n'ibikoresho bijyanye n'igihe bigomba kuba ku isonga niba dushaka gukumira no guhangana n'ibibazo bishya bigenda bigaragara. Perezida Kagame yahaye umukoro abofisiye bashya binjiye muri polisi y'u Rwanda, aboneraho no kubashimira intambwe bagezeho bigomba kugaragarira mu bikorwa. Yabibukije ko amahugurwa bahawe atabateguraga mu buryo bw'umwuga gusa, ahubwo ko yanabubatsemo indangagaciro zifasha gusobanukirwa neza icyo gukorera igihugu n'abaturage bivuze. Yaboneyeho kubibutsa ibintu bitatu by'ingenzi abanyarwanda babitezeho, agira ati, tubatezeho kwanga ruswa, gushishoza mu gufata ibyemezo no kuzuza inshingano zanyu uko bikwiye. Yashimiye kandi imiryango y'abofisiye basoje amahugurwa ku cyizere n'ubundi bufasha yahaye abana bayo, abasaba gukomeza kubashyigikira no mu kazi bakomeza gukorera igihugu. Dukomeze n'amakuru yacu, nkubwire ko abayisilamu bo mu Rwanda batambye inka zirenga igihumbi. Ubwo hakorwaga isengesho ry'umunsi w'igitambo ku bayisilamu uzwi nka Eid al-Adha, ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC bwatangaje ko uyu mwaka hazabagwa inka 1894 mu turere twose tw'igihugu. Kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 nibwo hakozwe isengesho rya Eid al-Adha ku baba bari mu mutambagiro mutagatifu i Mecca muri Arabia Saudite. Abayisilamu bo mu Rwanda bakoreye iri sengesho kuri Kigali Pele Stadium guhera saa 2 za mu gitondo. Abayisilamu baturutse mu bice bitandukanye bya Kigali bateraniye kuri iyi stade mu isengesho ryayobowe na Mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa. Bitewe n'uburemere bwo gutanga igitambo ku bayisilamu, hasobanuwe aho uyu mugenzo waturutse, aho Mufti yavuze ko uyu muhango ukorwa mu kwezi kwa Juli Hijja, ukwa 12 ndetse kukaba no kwa nyuma ku ngengabihe y'idini ya Islamu. Niwo munsi hatangirwaho igitambo ku bamaze iminsi 10 bari mu mutambagiro mutagatifu uzwi nka Hajj ubera muri Arabia Saudite i Mecca. Ni itegeko ku bafite ubushobozi bose ko isengesho ry'uyu munsi rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo, agahabwa abatishoboye n'ibindi bikorwa bigamije gusangira n'abandi. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda yavuze ko uyu mwaka hazabagwa inka 1894, ihene n'intama 1183 mu turere twose tw'igihugu. Umugenzo wo gutamba igitambo kuri uyu munsi w'igitambo ukorwa mu minsi 3 ikurikira Eid al-Adha, bivuze ko bikorwa mu minsi 4 kuri babandi baba batabashije guhita babikora ku munsi nyirizina. Gutamba ku bayisilamu babikomora ku ntumwa y'Imana Aburahamu ubwo yageragezwaga n'Imana ye ikamusaba gutamba
umwana we Ismael, ariko Imana ikamuha intama yo gutambamo igitambo. Hanze y'u Rwanda reka nkubwire ko Kinshasa yarekuye imfungwa za mbere za AFC M23. Abantu 38 bari bafungiye muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bakekwaho gukorana na AFC M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gikorwa kiri gufatwa nk'intambwe ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zihanganye. Umunyamakuru Steve Wembi wegereye AFC M23 avuga ko muri abo bantu 38 barekuwe 22 bari barangije ibihano byabo mbere yuko bafungurwa. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa AFC M23, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'ikorwa ry'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politiki no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo gushyigikira ibiganiro biri kubera muri Qatar. Hari kandi ababona ko bishobora gufungura inzira y'uko na AFC M23 yakora igikorwa nk'icyo hakarekurwa abantu ifunze cyangwa abasirikari yabifite mu maboko yayo. Muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahuriraga i Montreal mu Busuwisi zari zumvikanye kurekura imfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Icyo gihe leta n'inyeshyamba banihaye iminsi 10 yo kuba bamaze guhana izo mfungwa, ariko ishira nta gikozwe. Andi makuru reka nkubwire ko korali Ambassadors of Christ igiye kwizihiza imyaka 30 imaze. Korali Ambassadors of Christ yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Remera yatangiye imyiteguro y'igitaramo n'ibirori byo kwizihizamo imyaka 30 imaze ikora ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Mu itangazo korali yageneye abanyamakuru yavuze ko icyo gitaramo kizaba tariki ya 30 Kanama 2026 ndetse ko yahisemo gutangira imyiteguro ikora ibikorwa bifitiye sosiyete akamaro aho kwibanda gusa ku myitozo y'indirimbo nk'uko bisanzwe bikorwa. Iki gitaramo kizaba gifite insanganyamatsiko igira iti Imana niyo yanditse amateka yacu, igaragaza urugendo rw'ivugabutumwa abagize korali Ambassadors of Christ bamazemo imyaka 30 rurimo ubuhamya, ubutabazi n'ibitangaza bavuga ko bakorewe n'Imana. Iyo korali yavuze ko yifuza ko kwizihiza iyo myaka 30 bitaba ibyo kwishimira ibyagezweho gusa, ahubwo bikajyana no kugira uruhare mu bikorwa biteza imbere imibereho y'abaturage. Mu bikorwa iyi korali imaze gukora harimo gutera ibiti 30 mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, bishushanya imyaka 30 imaze mu ivugabutumwa. Yavuze ko ibyo biti bisobanura gukura, kuramba no gukomeza kugira umumaro muri sosiyete. Tariki 21 Gashyantare 2026 abagize iyi korali basuye urubyiruko ruri ku kigo ngororamuco cya Iwawa, aho abantu basaga 4500 bakijijwe binyuze mu bikorwa by'ivugabutumwa bahakoreye. Kwa 15 Gicurasi 2026 nabwo abagize Ambassadors of Christ basuye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 batuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Runda mu karere ka Kamonyi mu rwego rwo kubakomeza no kubafasha mu rugendo rwo gukira ibikomere. Biteganyijwe ko ibirori n'igitaramo byo kwizihiza imyaka 30 kizabera muri BK Arena, aho bazasangira n'abakunzi babo ibyishimo by'urugendo rw'ivugabutumwa bamazemo imyaka 30. Korali Ambassadors of Christ yatangiye ivugabutumwa mu 1996 ikaba yaramenyekanye cyane kubera indirimbo zinyuranye zubakiye ku butumwa bwo kwizera, gukomeza abantu no kuramya Imana. Reka mbwire ko Amavubi yahamagaye 24 barimo uwakiniye Manchester United. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Stephanie Constantine yahamagaye abakinnyi 24 azifashisha mu mikino mpuzamahanga ya gicuti muri Kamena 2026 harimo n'uwakiniye ikipe ya Manchester United. Abakinnyi bahamagawe barimo Naomi Fritz Emelan ariwe wigeze gukinira Manchester United, bazafasha Amavubi mu mikino bazahuramo na Comor na Tanzania mu myiteguro y'imikino yo gushaka itike yo kuzakina igikombe cya Afrika cya 2027. Naomi Fritz Emelan ukinira FC Groningen yo mu Buholandi akina imbere asatira. Uyu musore yakuriye muri Manchester United kuva akiri muto. Uretse uyu hanahamagawe bwa mbere Fidari Uwiyaremye umaze gutsindira Kiyovu Sport ibitego 11 muri uyu mwaka w'imikino muri shampiyona. Mbonyumwami Taiba utari wahawe amahirwe mu ikipe yeruka guhamagarwa nawe yahawe amahirwe nyuma yo kwitwara neza muri iyi shampiyona, aho ayoboye ba rutahizamu batsinze ibitego byinshi. Icyakora myugariro Thierry Manzi, rutahizamu Joy Lance Michels n'umuvandimwe we Leroy Jacques Michels bo ntabwo bari muri aba bakinnyi bahamagawe kuko bafite ibibazo by'imvune. Nakim Sahabo ndetse n'umunyezamu Ntwari Fiacre badaheruka kubona umwanya wo gukina mu makipe yabo ngo bigaragaze.
mu yandi makuru y'imikino reka mbwire ko basketball yagaragajwe nk'umukino uhuza ibice byinshi mu iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika. Mu nama ya Bar Innovation Summit yabereye i Kigali kwa kabiri tariki 26 Gicurasi 2026, umukino w'intoki wa basketball wagaragajwe nk'isano ihuza ibice byinshi by'ubuzima n'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika. Umuyobozi wa NBA Africa Claire Akamanzi yagaragaje ko umukino wa basketball urenze kuba siporo gusa ahubwo ko ari isano ihuza ibice byinshi by'ubuzima n'ubukungu. Ibiganiro byatangiwe muri iyi nama byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo guteza imbere ibikorwa byo kumenyekanisha siporo, ubufatanye n'intambwe ikomeje guterwa mu mikino ku mugabane wa Afurika. Vice Perezida wa Ferwaba Pascal Mugwaneza yavuze ko inzego z'igihugu zishinzwe siporo n'amakipe mu mikino itandukanye zigenda zirushaho gusobanukirwa akamaro ko kumenya neza imikino yabo n'umutungo bafite kugira ngo babashe gukurura abaterankunga bakomeye no kubaka ubufatanye burambye. Dusoreze ku iyi nkuru ivuga ko Joe Biden yareze Minisiteri y'Ubutabera. Wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden tariki ya 19 Gicurasi yajyanye mu rukiko Minisiteri y'Ubutabera y'iki gihugu. Ikirego cyashyikirijwe urukiko rwo mu mujyi wa Washington mbere y'uko guverinoma ishyira mu bikorwa umugambi yari ifite ku wa 13 Kamena 2026 wo gushyikiriza komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutabera n'umuryango The Heritage Foundation amajwi n'inyandiko bye. Aya majwi n'inyandiko byafatiwe mu rugo rwa Joe Biden yabyifashishije mu kwandika igitabo yasohoye muri 2017 cyitwa Promise Me Daddy, A Year of Hope, Hardship and Purpose. Iki gitabo kivuga ko bihe bitoroshye Biden yanyuzemo aho yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza kuba perezida mu gihe umuhungu we mukuru Beau Biden yari arwaye kanseri yo mu bwonko. Heritage Foundation yasabye ayo majwi n'inyandiko nyuma yaho byifashishijwe mu iperereza ryakozwe muri 2023 ku buryo Biden yacungaga inyandiko z'ibanga za leta. Muri 2024 Minisiteri y'Ubutabera yabanje kwanga gutanga ayo majwi n'inyandiko ivuga ko birinzwe n'itegeko rigenga uko amakuru ya leta atangwa ku baturage no ku miryango itari ya leta. Donald Trump asubiye ku butegetsi, Minisiteri y'Ubutabera yitwaje ko ubuyobozi buhindutse yemera ubusabe bwa komisiyo y'inteko ishinzwe ubutabera bwo kuyiha aya majwi n'inyandiko no kubiha Heritage Foundation. Biden yavuze ko icyemezo cya Minisiteri y'Ubutabera cyo guha Heritage Foundation aya majwi n'inyandiko kitubahiriza amategeko, cyane ko hari amakuru bwite y'ibiganiro yagiranye n'uwamufashije kwandika igitabo muri 2016 na 2018. Icyo Biden yifuza ni uko urukiko rwahagarika umugambi wa Minisiteri y'Ubutabera wo gutanga aya majwi n'inyandiko. Naha dusoreje amakuru yacu yaragezweho kuri uyu mugoroba. Gushimire, njye ni Samuel Baraka, iyi ni PK Media Panel, amakuru nakagaruka.